Assalamu alaikum watukufu mdunge matangazo ya ORTC. Jadwali liwonesao mikabala wajohendelea na mtundo wa kazi ekakwati na wade wa sukari ibulwa yamfumta nuinu hunmoroni nelekungumanyo la wana no wade wa sukari. Monano wakatwalia namna ya wana ne mabaya harmwezi wanzaza mpira uraisi wa mfumne inu ne madhama na wa mpira wa mdu na mawakala wa hemazama ya mpira ya daraja ya mwandu. Na harumwe taarifa habari ya makatianu rilahi ki Maitre Mohamed Amadabako ne mahadisi ngajonya milia jumwe mahakama ya rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya pasiwa wajufanyishia ya tarehe 21 waswili tarehe 23 ya November kabil harumwe mahakama ya Moroni. Maitre Marhaba Menji wajibu mparo wa hatu leo inu ili hujari hadisi wadzima juma suala muhimu hamadalina. Hamuna saba wa sherehi ya dunia ya homwano no wade wa sukari madhamana wa hele kungumanyo la wana no wade unu watoa jadwali ya mfumsanu inu liwonesao mikabala wajohendelea na hazi za utunda wa wakazi ikakwati no wade unu. Ni mikabala inu ngabo Garde du Nord ngabo Volovolo na harumwe kilabu ya hemazama kindusha Moroni na haruma emakazi ya gendarmerie ya Taifa. Inu namna ya uhashirisha wakazi neze hatu harizaho wade unu neze namna za mtufanya ili jihifadhi ya Ibuhenu Shafa Umaruf na Ibrahimu Nkababo wakadir. Azma inu irengwa nelekungumanyo litwe la serikali lishughuli hanao no wade wa sukari na inu namna ya kuhashirisha wakazi juma wade unu wade ikao ngorengao daraja haina usiku haruma ya dunia mahususu haruma libara la Afrika. Ni azma inu gejo ruhusu wakazi wende watunde iswiha haruma wamva wahe sukari wahashirishe wajau yenamna ya ujibalia ili mndu ya jipukane no wade unu. Yo muhimu wandu leo wandu wa njie harumae ze quartiers za hatu wandu wa depiste population wandu wajue wandu wa hunga hawinji wandu wajukangwa no wade ili wandu wa wonenda mnajushinda wasaidie ili waishi no wade hina mnalavi zirifanya pia zinu juhudi za rengwa ni Ministère de la Santé enge singasi dingoni mao ini ndongo wajuzi propose auri propose bazima zjo saidio wakazi garjo iseye roneza ufanya hata nole umrujo kangweshi no wadi wa diabeti yashinde amreli zirula ladhimu yashinde aeshi no wadi namna ladhimu ili atike na madhara hanjia harmoino fazirambo faza complication. Wakazi wajibi wakabisa ni azma ya rengwa na hulawana nao wajo utajia zenye safiti jamada zinu zikai daima. Unofikira njema parce que heli mno nao bana biseka mrugo ono namna liyo yinu mrugo ono kaya amanga miambolson shaho jani fanya dépistage ninga mono kaya gejori permettre si simrashinda jisituer par rapport ya he maisha ahe no wa parce que jojori kena mabade ka kartu ya his ngarendawe namna yinu rafiki ukabalange mnono mais au final c'est vrai balamruge mwa jokanje meka wala damu jipresenter haku wajawa fanya robo hamanda zini au moins c'est prise en charge jo kaudunga abo doit permettre wa shinde quand même wa hundamba namna ya espérance de vie matabiwan wajizititia hadi harazi kuzi wafanya taratibu hata uli yauzifanya haina mwaha shazibungu swawa dozifanya haina sizimu au haina troisième ndiri hunde namna ya tunda uno no hoyo marana ye wizara ya hununu itia azmanziani ya ubehazana haruma emajumba ya zihiro ya banunsiju zana ikao gazijo ruhusu wakazi ikao ngono wade wa sukari waenshi hanamna njema na ibarnamaji ya nitafiti inu hani depistage ngijo hendele ya wajau ihomwali na nzuani ili washinde watunde wakazi. Ndeleo ni taarifa habari unisauka idadi ya wanadamu wajiunda au harumwe dunia makati ya anu iwaswili miliari 8 nele bara la Afrika ndo wenjezao hawinjishe sabu shaho wakazi hazinwe mudiru wa Taifa wa hezi sabu Ahmed Juma hata hae madhamana wa heenti warengeze azma zonti harumwa hifadhi ya hesuha ya wakazi. Nandu jipangi harumanungo ya hendini ya husunungo ya hufanya hazi gandu jipangi harumanungo za maisha sino yawe problemi juru mbose odesha mbavi Nigeria ekaba haino e serikali kwa tushida hunda ndongo ya unike population yo yaweze ndongo juju abo do fujara parce que ya ujundi ha majeune ka kwa sina ndongo kwa nje shawe sayo do fujara do jonja yo abo haino ga ujunja ka
et population wiyo ili ani jilivrer à eux-mêmes abungwa jiwana. Donc uhenjeze population ilazima imazamana washindi wajue eka wanadamu waenjezao na wonongoi lazima ndo wafanye hata warenge izo nongozo wafanye eni amade linahambia hunu habani parce que antuma bahensi yangu rifanya recensement ya 2017 rikarma an arma zihi majana mfukare na mgomiranda ikantani ambe jimla abahaino harma ndongo za habahaino 2022 ngasharma zihi majana manane na mgomisano moja ya harma ndongo 2004 anjua sur harma 1 million d'habitants. Donc abahaino population yenjeza hili majeni lazima wafanyazi hawabahenga wenza ya ngabo ande l'hôpital lazima shinde yangale wana hili wazola ono azaze na hende. Donc eka population yenjeza yabo lazima ndo afikiri on va wahemaisha. Baraza la mawaziri liendelea mfumtano yunu son mwongozi wa rais wa jamhuri Azali Assoumani. Madazi njizi kama hadisini mwengoni mwizo do mwendeleyo itarehe ndaro ya Desembre kabilo mkontimu wa serikali inu yambwao seminaire gouvernemental. Nele baraza la mawaziri la mfumtano yunu lika lirengi wafunvu ne mufti jamhuri rais wa ile jumba la mawakala rais wa ile baraza kula sharia ni Cour supreme na wakala wa heze idara mbali na mbali na wahema shirika ya nafsia na reshidie mkalimani wa serikali Ahmed Msaidie harma mjimliso wa zambishie harma le baraza la mfumtano mwezi ndaru ya Desembre ngabajoka seminaire ya gouvernement seminaire ya gouvernement hiyo ngaihusuo mkonti mhu wafanyishiha wa mwezi wa Desembre 2019 Paris riparao CEPAD ikao rikar lalika matajiri mbali na mbali rekawa daula rekama kungumanyo ya daula ani wanronza mapesa au waru binafsi waje wahudhurie harma mkonso hatu wa pari huo ili badara waeleshea proje mbali na mbali za husu wa modelosoni wa hensi wandu waje wambezi wa joshida wafanyi wa joshida wasaidie harma wa modelosoni wa hensi hatu sepadi ifanyishi hapari Desembre afikiru kabala honda avril au février baina février ou asuli avrili rinjia kirasmi harma ulimwengu kamili harma ya covid hiyo yendelea mpaka mahajana. Donc lazima wandu waje watuje harma konferensi afanyisha hapari eza afanyishi handazi eza tufanyishi handazi zongizo muhimu kabisa shao jumaa abo tundotoka wa serikali watuje ba shawalalika walalika nti walalika mafanyabiashara mbali na mbali walalika mikonti ya kimali ya hunu na iho rijuao kao sifanya hazida sinao ili waje warenge funvu yabo waje warenge funvu zibarindi wandu waje wangadia harma hizo za tujua za njiani ulawana ne covid ekangwa tujua wazirenge waziaramie ili wandu endelee ne barna majijimla ya era iswa daula ya yeleha ya ukaya ngelazimo banu na mahazi wizili na mengomiraru yensi hatu ikiharma mbasa uho. La 2019 et conférence ici mobilisé 4 milliards 681 millions 442 513. Ya ni mapesa kao niko atoma ukanga ajoru mishiha harma maha ya juka udungabo. Ya ni mapesa tolwa tama ni ikawe menji ya ho wandu matajiri binafsi. Aho ya dungabo ya bonge joka waonde Banque Mondiale wadungabo ndo wa Faransa ndo dungabo na kadhalika. Suala la saya kao lihadisi mwezi 25 ya November ijao kama kwa benze humali wandu wajo sherehi usiku wa heze haki za hemana nane ze haki za hoandu washe hususan de masuala ya husuze tabasam za ziremao wandu washe de violence basée sur le genre kao zore mazaidi wandu washe sha vanu lesu alatu ndokaya wandu waje wambe haki za howana hau namne kao mwanamshe hangali harmwensi inu shandu waje wambe zafanyishiha ndu waje wambe zafanyishiha ebanu ze haki za howana hunu komor ngizo au kaziti yaone masuala muhimu
ebanu huno wanduashe dizo wofufulwa eka wafufulwa ngwenda ndahu viesjiro ngone izo piange lazima zike hauvenufu wandu ajueza fanyishia nezatu fanyishia sha wandu watije wakaye haruma hutuba bahi zitona mshinzi haruma zenongo hizo suala haruma muda mshashi hapo ngaba josinyewa mkataba wa hatunensi ya Maroko haruma mva waho fanyaze zenzia sha hususan hausaidia rishinde sisi ritamalaki rihandis namna yofanyaze nzia donc yabo yongarabao msomo na ubadiliana namna ya ufanya hazi bazima dasnao halafu suala la mwisho lihusu stadi ya Maluzini ikao hamadehili rijwa alhamdulillah ngarirumiao haufanya machi international ngaranzao zenongoezo zidendelea yabo waja watundi wamba stadi ngyo assez bien shangaranzao watu stadi hatu ike bien vari que très bien ili tujoja maudu ribaliwa rende ridora mpira harumansi jirani. Mohamed Faruku yakafundi wa falsafa habadingo ya dunia yamfumne inu harumalesiwa la maore ne madziho amrehemlo aendelea yamfumtanu inu iho maore na habeshelea almarhum harumishia harumaze likoli za serikali nane za nafsia hailmisha ya falsafa harumeli sesedma mecheki ya moroni nana harumeli koli zinji za nafsia mfano wa he grupo scolaire Avenir. Mwengoni mo wanazioni wa Komoro wakati huo wakasomar mashaiswa shabushi ikao waunisa ufadhoha ya wahensinu na wema wahoe wanazioni wahensinu bonze wakaupepea farukulahaji hakakina baada hatimizie misomo yahe bonze avec succès a rentré avec une maîtrise de philosophie ya ihunda avec mention très bien avec toutes les félicitations du jury mafundi wansipia wakaurekonese wakatuliara warekonese talent ya Faruku. Faruku aja nomewa président aja votewa président wa he collectif des enseignants de philosophie unu Komor akana urais wa hesha maisho hardiha nomewa chef de département au lycée Moroni parce que dans les années 2001 jusqu'aux années 2010 Faruku dans sa jeunesse était l'un des meilleurs profs de philosophie qu'Awar Michel Armachi Swachin ou Michel Armensi. Tout dernièrement, a affecté au lycée Moroni, a affecté au lycée public à Kombala Washiri. Il a homi minakaya tsomisa pendant 8 ans, donc on a combattu dans un nommé en Jéhono, donc on va vacances de poste, il a déjà déplacé au Handehou. Timpara, Timuzisa yeri fanyeje na situation ya hamba andensi bano hata mahani, ba mungu ikamahani sitimiziwa mwaha abo fikiria mjo tourne piswa la banga si harmoya fichier unique mjo tourne nende mwali na somisembavi ni bakimba de grand temps au kanabisenda entre mwali. Leo ni taarifa habari. Waziri wa Unaijana na Sport Jafar Salim Alawi awadzima ni madhamana wa hekozi kwa para watangazaji habari harmomona na mfumne inu Moroni madhumuni ndo hakikisha umrengo funvu wa Komor harmaze ntabuho za Unaijana wa hezenti za habari hindi zipasiwao juendelea mwezi wa Desemba kabili ho Morisi ujumbe wa ndumengo fukare ndo jo wakili Komor harumaze ntabuho za bavuzini. Leo Rumta Hanvani wamna president Ibrahimize wa Kozik George Rimu rassureni zahandani jidena memta rassureni amba idawla ikomori senda arma zijo de jeunes à Maurice ça programme wa début décembre du 4 au 11 décembre na wasi mashallah senda forte d'une délégation qui a composé 70 participants, 70 personnes. Il pangiha mana harma 12 disciplines badnambali si Komoro sirenga fuvu harma 7 ou 8 disciplines takriban et puis na volé vavo il y a assemblée des jeunes, il y a ma jeune na volé ya spectacle yoto za husu za majeur rina une natation manager wa Salakant hotel Salakant et club ya tennis wa hunu tennis club
la grillade nerna sena ho maatlete walo ho afanya hazi petanki ya de arme city ya alwatani waka ho 2 jours comme de nuit na eli wani haltérophilie waka agrimaldi hunu athlétisme na handisport na tennis de table waka ingés. Donc maatlete wani wa déjà à pied d'œuvre wa préparer wa na makochi wa zi stage za regroupement zini zandisa bien entendu hunungazija. Mais la vérité, Zandisa aussi, pour ce qui est de Moïli et pour ce qui est de Nzouani. Simiamou, là c'est une date à retenir, Armoise calendrier, Simiamou, Mavanta le 20, regroupé puis à athlète, en Moali, en Nzouani, en Gazi, en Japon, en Nyon, voilà. Donc, regroupement national, ils sont finis à reprogrammer, le 20 novembre prochain. Madhamana wa sport ya mpira wa mdu wazima na mawakala wa mazama ya mpira ya daraja ya mwando inu ambao Premier Division waona na yofumne inu harmweshi wanza shanta buho shamaluzini ili uhondana na mashawiri mufidi ya uzia ngwe dingohi mabaya ya lojumo ujirisiwa harmwezi wanza za mpira haini wakati walio mashindano ya mpira wa mdu maksusu harmwalisiwa langazi jandongo ikao gerejeza udingoni esporino Samidin Benamed ngolni kumelezo zaidi. Baada takriban mifumo mirari ya nsabu harmwasha isiwa shangazija waparhani habawa vizatabu harmwezi wanza zangazija ika sababu ya mfumne inu harmweshi wanza shamaluzini mkuansi watanga ya takriban madhamana mengo miraru na warandaru wahema chama ya mpira ya mnu ya ngazija nana madhamana wanane walao harma mabavu zinduramba wa district wajiundu wadzima ili utaha mashawiri ya ukaza kifu za tabu zinu Mengoni mwa izo ikaunda za parihani harumu mkonsi unu do ujadidisha ya hifadhi haruma ya ziwanza na za tartibu do ufundisa uwashangirizi wa hema chama ya mpira ya ngazija namna ya ujibalia huenda haruma ya ziwanza shawajahu itashi wa emba wa hifadhi iloji hunda hadhi haruma za nsabuho no mkonsi unu usababisha wahansi wa ikao makhsus shapangi ya hawandu 6 ili huenda waonanda wane madhamana wa hele kumami la mpira la ngazija na ne madhamana wa hewi izara ya huna ijanespor ili wahunde mashawiri ya joka mufidu. Ripropose ukaya ministre wa sport ya hundane ne ruhusa ya hele jeshi wadosaidia ze securite zahe ze miji hamando natso lauza harumaye ze simach za D1 wabuhenamna serikali wa rengezo amana ukaya ngwajuveha majeshi rifikiri wa adi wahula combinaison vokunga sjo identifier et sécurité wakabano rutanada ya ukaya ngavuma dhamana vokungwa kwa arme sécurité wende waka makati watoa zehndi nizila warende hawandu wabaya ani unumjulano unanya ya numa hada ekaija irende haringi ya kode yabo abangejozilo amadeli na unesabanu ni waziri lesuala linu lihafilisha ya waziri wa huna ijanespor Salim Alawi Jafar ikayao kajalala ili uzima khatu za taabu zinu upande wa hahe haonesa ya ukana hifadhi wa watezaji nano wandu ikayaondo washangiri yao zensabuho ngiyo wajibu na hajonesa mtayarifu wa ufanya hazibu wazima dainae makungumanyo ya heze nao za sport zonsi pia ili wazime khatu taabu haruma zensabuho irende hawakati ya ukasuala hamadalinu madhamana wa hedaula walirenge hamusnad hauka iza tanabahilo haruma shaisi wa shangazija zensabuho za mpira wa mlu zirende hasababu taabu zinji ngazi parihani hao haruma ziwanza mbali na mbali. Hamade namna ramjuzani makatira kabue taarifa habari makatianu ngarinjao haruma hadisi wazima na Maître Mohamed Amadamako na watina uleta wana Maître ngiona muda mwinji mahakama ya rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yakaulindiwa yafanyishi na lewinu zile ya ukaya mahakama yanu ngajuhendelea tarehe 21 waswili tarehe 24 ya hao mwezi wa Novemba rilonu hasura ya hakimu warumishia muda mwinji harumwe mahakama ya Moroni rifanyilia uvenufu jumweza sababisha uhonde waho mjarada unu watukajusiwe mahakama yanu yafanyishia maraba menji halania mshukurioni habayaka ya mshuli handel swala lino hakayanga bo nyambo zingi zilomo nziani izo tinyambo ikawo ngizo na uziditifu shawandu ikawo wazwe ya utoa makali mekawo wakati yo kajadunga ze kanuni za kisheria za ladini ngabo wanzi hao harmo manzishi haze rezo sociaux ze Facebook ne zadunga ngaro nao kaya ala kulli hali la dimona jitamke babi
wandu watoe baadhi za mushkili na uziro wahelewa wahele swala lino amadelu zujwao inti suale kawo likajangu hoto libita jangu haukaya retidiwaze ukayainia ndisa no azima ya kisharia ya behwa harumali jumela mawakala ikawe azima ya kisharia inu ikahenda ya nike wajeni uraia washikomori o ze sharia shina madelu zujwao shi vote wa haruma uziro ikawo zenzia za kisharia za daraja za mawakala kazi jastehilwa enamne ikawo le katiba la roha iyo de mane ikawo bajiri mbandi za madanganya za kimali madanganya makartasi izo zonti pia zifanya mjimliso wahema wakala wafanya lushambao commission d'enquête parlementaire ija iroha ne rapport ya enquête ya validé wa nema wakala wa daula badi yabo ila rapport ibaliwa ibeho mahakama cour de compte bongo hebenze weredito wariwe shilia wala wandu mongoni mwao ndi rais wa daula mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi mongoni mwao kawe shiliwa bakaya ye waziri ya kanemali wakati wahe o mawaziri bongo hebenza waishiliwa abengeye le swala linu beho mahakama badala beho mahakama bene babulwa tabuithi hakimu wa matafiti hanikiwayo haangalia dossier hata iwasulidari kabla dhimu ya tahe nrongo zilobonze izo tilongo nyangu kazo tulofanya hesa hiyo ikabla dhimu majawabu yaje ngabo wanu mamudai ngojobu tahambe bizano goza satena izo zotsa tena wakati abengele swala linu kaljakajangu hoto kalitsoro swambiolende na abo wandu wanzawe kweli iyo demani kawo lewo hakimu wa matafiti haonokaya zenogosa zijimliha haibe dossier bayo tena yedi fanyulo hazi ne procureur wa jamhuri ikawo ila namne kaundi afanywa hazi irudi tena ija ibadiliwa namna ikawo ngejuko behwa harima mahakama ikawo tindale kawo wangu wakafikirika ngajuko bira ye haki yeti haki ngarjujibu harumali swali lo namasa Metre harumo mando zika bisha ya ukaya raisi mzamani hafungwa sababu ya unyanganyifu waheze rasulmali za daula na leo inu zilaya ya ukaya hukumlwa haukahende kinyume na nezabishi harumwa sharia mshinzani hafanya trahizo ezinu pianga zifasirio ndogo indini rika hanza ubenufu liho haini mrunguto tafsiri hena mna shinda raha kartu bembea wankwa tuele bembea fasiria ya zinu pia imi badilo inu pia banu she tendwe kawondo ya tuhumlao ni show ngampezezemo ya tuhumlao ni show hawa tuhumlao ni show zinu shifanyishiha wakati kao raisi mzamani hakana zezamu za raisi wa daula na weka raisi wa daula ikahende hajangu bitu haruma mahakama itiso bitu hene mahakama ikao duanruanzao shabaha ya mahakama mahususa mbao hoto cour de justice ya hoto cour de justice yuendi ya lazimu ya mhukumu holiho de namna ya dosia endelea hakimu wa matafiti fanya hazi yundi haukaya ye procureur ya jamhuri baada yani kiwa dossier yani ya ordonnance de renvoi ne non lieu partiel ne zalunga haide hafanyazi haziza hahe hawonokaya shetendwa sho zero kabisa haukashi chitendeka wo sho shautobira haruma mahakama ya hambani hamanda wenami ikaunga yusunjo biti wa mahakama shawi rais wa daula yakaufanya hazi haruma ndogo za kidaula yakaurumie daula harima ndogo za uhuria uranya ya uranya ula ngaramba ukaya ngarutumkaya kojahuziwa hena mna lazimu hauka ila sharia mshaka ujashi mtsonge safari za ngozinu kashijadunga zinza za lazimu nana zemali za kaunjia kazijabira zinza za lazimu zenrumio kazijafanyisha hena mna lazimu abole tuhuma ikansi au zero ila mwa uhu trahison ikalifiani ye hakimu matafiti ndaina procureur yengwa une haki ya ujua haluga shimanga warekalifie naam ye procureur wa jamhuri ngene haki ya ujua ya badili ila
qualification ikawundu yakaya ivize harumaye requisitoire introductif d'instance ya badili hanamna nyindu waji henamni kawle dossier ya waswidi haila resultat ya hii instruction ya hii hakimu matafiti zo resultat zo zija ya sharia shimruhusu aliye code de procédure pénale yimruhusu ya badili jabuko yimruhusu ya kubalienu sio wandu warohe eke hakimu honoka woi kida kawla dimu yafungwa procureur yojo kubali kabo yabo hakika kweli kijana lazima afungwa abingi requalification yunia hahe na yeye kajajo jua yeye mhukumu haruma mahakama ya kimarani ya hamada mina we shaika uladimu la mahakama mahususu ya mahakama ikao ngwaone competence ya ujua au yalone haki ya ujua yeshidi ya rais mzamani aba hari zambao haruma dawla hatu des cours de sûreté de l'état wacho henda mungu ya jidafi ikende undu hokaya zinu tabu hizi zafanyiwa zikanti yabo ngojorege hukuma lazima kamene babu hazuru waji ngojotereze consequences za hii procedure borlio harmon vaono harma ya tarihi ya hekomori metro lewinu do mara ya mwando riona ora isi mzamani ora isi wa daula ya hukumlao ezi nungazione sao ndongo indini usoni mwe komor harma onva wa kimahkama marhaba menji amjuko tale shelezem na lukto na kana mdiwaza varoha ndongo za haruma za rezo sociaux za Facebook abani hakimu ya sinye tena kala duma sinye ordonnance de renvoi tide namna hiyo haukaya hakimu ya kanio hajaha nomewa haruma daraja zinroji hajaha badiliwa ni hakimu mroji ya hakimu la harenge dossier yinu wala hakimu hajaha badiliwa ni wasaya yewa mwiso ya renge dossier bongwa hibenza wende bulo ahaku wa usinye ordonnance de renvoi hawo yesaya uno kaya zengo pia zikanti za kisharia ya isinye ni ya lazimu ya isinye izabishi hao ndrabu tide namna hiyo na mtoto humayo haukabani yani mahakama ndio yafanyiwa ili sharia shirumilo hokweli wa hasho ritijera biwa kumulirabo na yabo izo tide zengo zilo harumaye e dossier donc harumaye le swala luzisa nafikiru kama ngelazimu rijifahari si wa Komor haukanu kama na zinze jiri zinziru waji wobe hamdulahi wobe hamdu Arusha yobe hamala fulani de hukumdo katu hukumdo arumenti hahe yabo yenti wakati kwa tujua ebani mahakama ngendao he ukweli wa hayo ebani ngende namna lazimu ngamjomnikani mfano Charles Taylor vaka mfano wa bili tena mfano wa Rais Bagbo na wasana wasaya wene wakahukumlo haruma mahakama yabonze yende hata wakati bakatuhuma ebane mahakamanu yatofanywa hukumu ya Afrika bai yokaji hukumu rais mje wa bonze rais wa Europa rais wa Amerika rais wa ani shaito bakisha haruma rais wa Afrika amenge banduri wa Sudi daraja ukao na redawo tahila independence ya hatu haruma pande wa kimahakama ikema mahakama Komor walone mahakimu wa Komor nizishara za Komor ngo ahaku wa hukumu rais mdaula mzamani ya mfano mwema wa daula yendao soni arikanda rikama hala hule riroha hule riwa Sulimanu ya maudu haina ulo na zamana bongo hibenza bahenguji ujibirilio Mwenyezi Mungu ampenisha na Muhammad hizo kwamba hedi heshiliwa wa mahakama bahiaja bitwa mahakama abenge afikiru nutukufu wari huna si wa Komor habo yakaya rais mzamani na madhamana wa zamani wa daula wa hukumlwa wa Komori harumwi daula Komor wa Komori wa joka hadhiri wa idunge hamade zibirogine za ze evenement za le 28 septembre 2009 ye hukuma yinu anye mahakama yanu ngayo sawa na birawgine ngafikiru kama abu Komori na Gine wa joka kwa mfano harumazi daula litidwa ze kaisena bre hedi hata haka hukumu la Senegal kaja hukumu la Chad unufaharimu narume Mwenyezi Mungu zangu zinzibirendo haumakinifu Mwenyezi Mungu ajelie yemweza haki ya hundi metra haureje wanesabane wakana umjarada unu ukana hakimu wa mwandu uja wabili uja hata ije waswili lewinu waswile hakimu rambende wa mwiso lono mjarada ezinu zindongo ndini ndo za sababisho mjarada unu wakaula wa mahakimu waswili mahakimu wate waswili vanuye mahakama hama ndize zidara zinruaji vaheya daraja yumkini shiha hakimu habe haruma azizin roji yojobe ho kayangabo muhimu kayango jorushamala hunroji hakamali hakimu la katasu kanso balatu kabala dahar shabale yojo hadaraja hawjojo ni kazo manazin roji
shawara ngugo wenji woja halobadiliwa na dhamana na tunago mfano mimi tika avocat stagiaire tika tere avocat wa kirasmi tika tere hamambo ya conseil de l'ordre des avocats le honga min haruma dhamana za satena ani zo daraja kawo Mwenyezi Mungu de ujuo shati mwanadamu abenge hakima kanyo abe haruma dhamana zinroji za kimahakama ya hubu mbwa benze kabla dimu ya badilio ni hakimu mraji ya hakimu la haja tena hadi hapa haruma dhamana za saya vaja wasaya ya mahakimu wao wakano mjarada unu ya mrikaulo ya tia mhono ya kartasika udi behao wandu harmu cour de sûreté de hakimu ya ladhimu sha unum nyanya gowambishi hao ili wanrote mbalabala harma sankiliza wanadamu abenge tikawarengesha bahashinu mto mbalabala huo ni wone sokaya nde hazi ya hazi de namna hiyo wanuki ujahunda ngavuka leo maudu hendo ngamro aji yo haki yao abenge ngamono kaya zenzia za kisharia zidungwa nane ordonnance de renvoi ya requalification ya fanyishiha yo haki ya procureur ya requalifier infraction au bo ye jukamba tindizo na jiano nise ya nukto ya kisharia izi yao ya procureur ya tede ya badili namne kaudi yaona ya resultat d'enquête au namne kaudi yaona ya instruction heli ya fanyishiha zefe ngizo nziro bahao no kange behao haki mahakama ya ladhimu ya hukumu ndongo hamala zinu huziro wa hazo ni daraja ya huwa nadamu ikaudu wa ladhimu wa hukumu. Metro harmao habili amba harmao mjarada unu rona hamau kaubali ya wanruenji bandu ya hao ngabo waishiliwa ngabo leo inu rwaswilikana rais mzamani nde uishiliwa eba abantu gazidungi yao wadunga abantu wadunge rais mzamani eba ifanyile benufu husu wewe ordonnance de renvoi banu hata ngazi zitwa maze rezo sociaux abahanu waonao kati haiche shangedena tengwe ani wana watu wakotuhumro wa hukumro haubazima sha ngasina wumuhima ani umkomori katujwa mrekatira isim zamani ye prose ani wewe banu ngiyo yenu mahakama sawa ni ya general Salim mfano mitundwe bahati ti wani wandu harma cour de sûreté mbili rangwa katindo avoka ino mahakama mine cour de sûreté mbili za kufanyishia hati dafi wandu na hiyo kijaune soka ya yabo wandu wauga bwafungulwa ngabo wafungwa abengenga mfikiro kama inde nzia kisharia nzi handani imara ngu ira isim zamani ujoka hukumla wandu wazirenge namna nyirwaji shaki kabla dumizirengwa namna katsi de kisharia haukaya raha kama ti hukuma ya roha hena mru ngene haki bila jidafi. Marahaba menji metro hojibu masuala ya hatu lewenu na habanu angalizi ndio kaza kifu ya taarifa habari makabla simlahani mfanyilani mardio ya bandu ya hezemada za kaza himisa ya taarifa habari ya makatiano jadwali la bahara mikabala ya jodo endelea wanduwe jitunda wetundwa ekakwati na wade wa sukari gaipasi wao ibule mfumtani yinu hunmoroni na ile kungumanyo la unono la wana no wade wa sukari mkuonti wendelea harmeshi wanza shantabu hosha maluzini baina madhamana wa sport na madhamana wa mazama ya mpira wa mdu lesuala la kabaoni ndo hundi ya shawire miharbati ilo juma ujiri harmezi wanza za mpira wa mdu maksusu ndo haruma lisiwa la ngazija na beshele ya harme taarifa habari ya makatiano rika wadzima na metr Mohamed Amadabako ne mahadisi ya hatu ya kaushimia jumwa ya mahkama ya raisi mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ikaonga pasi wao fanyishiha ya tarehe 21 waswile tarehe 23 ya mwezi wa Novemba hunu kabil na hamara saya metre marhaba menji hojibu mpara wa hatu lewe marhaba shukran.